ama sa ni YouTube channel na beho zo se na bonun si bay tunya hin holim video ameli vedil zong her saw hin Kuki te Marcy Khongsai hin na mahi tu laita keso Ukhrul nga vice president zong hin tunya hun ki holim na diu chu hele zanila dungin ukeng te khu thum lang hun ki halin social media zo sia hin lo so in ai le thil chom to mahung min tu jing ka in zong ukeng nu pi te ko tu te office ma ya taw na ga mangu ve ti khazong thu ki zain marsi nang he danian marsi nang he danin na iti dana tua ukeng te tanghul te kho namli wangli le choro kiti iti dana hu ki hal khai dem he dan hal kharin seite I think cái họ hết đàn nên tí tàu lên na cái hết đàn kêu hi lo wa o khulle kam jong langa Eimi ho so Lanchah khat date 5 nia cho Lanchah ki halahin dead si 2 Lanchah no date 5 dead hong ki 5 na date 5 Lanchah ki hal chu ung viral in ama sa chu confirm borma sa ding rumor sam ata ham ti chu confirm ki borma sa in tin aban le e pilot he ham ti chu vet di ki ti hin confirmation zawlowa PR ga bol lady ang chu tu laya chu misinformation is very dangerous cha chu confirm borma sa te ki ti hin jing that 6 nia chu confirm eta aki hal mo nge Lanchah chu ong ki ti hin and chimasang here wang so if we rewind a year or two Lanchah chu tu tha ong ki hal hin chimasangang hi gampal le haijang ki tiang chu tangkul te hin ani halo hin chi ho to gom goma chu kam jong langa so pi ho yang chen enough is enough ti di ham khat na chu kille thu na chu a halo he tiang chu mu do thei no min tin chi amon ngo na tampi ne yong le I think kene bi chu ango tano hin amo hin kene bi bang son clarification so an pa ta na mo involvement am poi ti chu hin atu tia le chu ni ho nam volunteers on phula na a halo ti di hetan tua na in le sei chuna ken jong inzo cha kharin chun ka vein kene bi te aki thien so naw ke ho ka zaw ha bo ve si manipur boina ke ho ka ki kum kha po ve ti khat a hin sei naw to KVV Eastern lang te in amo ki phun do na ti ding hamna amo ki phun do na su ka ve na hele Lanchah kho hi May 2 ni na ki halin hi chi zia chu 7 nia hi chi khothum ho ki hal he ti khat ka hin sim doin na hi chi based on ama ho PR ka hin se hin ai le chi kho ki hal Eimi Lanchah kho ki hal hi a khomi pi te hoya hoilanga zamu wa ana ho lam kai hon jong a pet peran het thelo idem Kamjong hi like I have not visited many villages in Kamjong ai banga cho I've been to Phaiko Gampal Haijang ki halang chu kata sata in pi ho to ka zawa Gampal Haijang so kaga bilo hin location hong ko iwet na le chun ko hi alin pi pi am povin ko hi neu thei thovin chule ki gamna ta ta o mo hi ja cho plus border lang to kinai am ji wa hi connectivity issue yang min um like ta litan area ang hi to ai network no lo so ai banga so amwa hi apha sim hung hi in network ang so issue khat ai ji na so thil hi heba ba lo ahin tarik date 5 nia to pata in ahung ki thangi nei le ke hoyang chen we took our time to confirm it a date to ki debate na ding hitalowin amuna ho chen date to aki halni mama so ani he to yong le aki hale tia chu mundang ho he theya chu an so an he sa do thailong chu hin tin mi pinong ki he chele tarik ngania ki he hin bana confirmation je tarik guk ha so hong ki bordo le 7 ho wang so like ti choro kiti namli wangli kiti ho so 7 nia wang so apet pe na ki he
and charging the body ka chu ho Kuki villages watil so hong hi Ahithei chana hi suppress ke bor ham lang tiang chu gin mo khat ne ale ami pi a khumi pi khatsa ki tong khalo dan he na ki tong khalo ta hi kam zonga chu hin sei belam kam zonga hi chi litan sorry khong hung boi te la pan a hi kam zong hong chun they didn't feel secure enough cha chu grouping ang umo hin na pai ko ke hepoi kulen deu deu hi abelwa umo ale si to namli wangli le choro te hi nang he danin na nangin ata a khota na ga mu kha ham ai lova le na he dana ini za to bang vel hiu vam namli wang chu akhumun ta wang chu ka chun lut khanai pon na in izat ka ham chadang chu tu chan gya hi official tile ke so official document a hi hizat chan he ti chu ke honjong kamjong district a ko na kamjong district ang hi ke so amo district branch hin until and unless kamjong district kon chu in provide lo le ki hong chu amun ta lo ke hi ji wa chu hi ji chan he ti chu we would not be able to come up with the accurate number as of now. ale to hi ama ho boy thovam ki kap to nam thovam to kam jong langa Ki kap to na wang ki zapo in if I'm not wrong nanimu lo dem wang za ke pon that 7 year chu chi lancha ki har ho thu yang chu hin amo district environment cho hoi ta lo ja chu district DC pa hin meeting convene bola hin unfortunately chi meeting chu to man ta lo wa chi khuthum cho ong ki meeting ang chu call off a bol da adang hi ichan chan game ti hi ke hong hi right now ke hong hi totally lang phang ke ya ke so mo po ho tung ai depend ka bol da no he information ho ale nang he tanin cha sat na I he thei pen livin cha sat hi to a khowa siang na laivam ipi condition au moham cha sat khote ta sa chu wang chu na lai so after all cha sa na chu mi Assam Rifle Battalion khatang permanently deploy here na as such cha sat wang chu reputation of 2021 hi da ham aki hal na so na 20 ha chi wang cho ho ni pijinam tele hitabang incident ka choni so sai ja cha sa nang so solo te na tinga cho I believe government nin jang chun prevention should let of intin sa sa wang so hitilo ma an hal di wang cho kata san kon na safe tho na ya ti cho hin I hin again mi chun bolta nge ti teng le wang chun sai the hi lo ya na heti namli langa ang boile hulang kam jong la hung boile no langa hi ipiti sedam a back blast ti ding hamna arikochit tu chit dan to wangi khadi naumin zani zani la dunga whatsapp hung viral la isi tangkhulte akitong khana pasal kitong kha khat a om la hoi lai la ham meisen la khana ham ti khat khu iti dana kitong khaidam Zani pung baro makhai do na pan aso pung khat makhai like almost 1 hour to cross fighting on meti na senake thil angai nge aso senake thil mun so hin achi ting pi bungle leplen ki ka ho no phat panalan ka wa ta ho ichapang hovin adon but lowa le chun cross fighting lo adon but na le chun cross fighting hiti khat condition chu hitana mo hi zani awang chu 12:30 approx 12:30 bela chu amo hin na tong ho an ka mo hin ichapang hon adon but no le sam khat pi chu ki kap to bin however um chia security forces deploy ki bol ho chun alang langa khat kham na ding chu abolo le I ho chapang ho chu a kham zo wa amo lang hoi a kham zo lo da ne sai win a kham zo ta lo je wa chu a thing sun a sai ding a chu security forces ho to ke kap to hin try to ong khat ma khai chan ge chu ke kap to hin ta chu tu lai ta chu tangkhul te hi gilwa ki hen cha ang a thiang le chun I ho I ngo diu din mun khat a hin ta chu
cross firing to a longer period. It's within 1 hour, so a longer period. But so security forces to aki kap to bang ba to aki tong kha pa so ai hoi ngo thei thei kit no hin. I ho kal sanga hi di bang so ta san bang to lo. Aki tong khapa lai pi condition am tam nang ho he dana me dil lungi ta mai lo wale sana le ba ga ki jen sa na lai ham Ai ho za da na bang so mấy điều vang za lúc tai pi chu ki za hin ai bang a chu mi mo hi ka kum le hin I don't know reasons, based known to them aka kum le hin injury ho ge gya ho a im ju he piti sai da ha a mi ti ho lung ne win te ti ham ai lo wa le you know ka sai ma bang so reasons best known to them ka kum le hin a ki tong kha yang ai mo a thiang a im ju hin ya cho mo bang chun tu chang get status on fi lo la hin ai banga ilanga thu ki zawang chana hi le Ahithei ti chu ki za in khanui thot khon kitia mo the voice of the youth ati win khanui thot khon te WhatsApp channel ang sei ban ale athidan in bang cha asayu ale ama pa ti lo wa zo nupi khat na a keng ki mm kap khat ti khat o min hi chi hoi lang thil so ham nupi khat akeng ki kap khati bang chu sanake thela bang a hi pon ka kum le hin all pictures and videos resurface on bozi wa propaganda sim hat ji win na ki ho ki hon khoi sela ka he no bang chu jani mi kha cho ki tong khai ti chu hin nupi nu thu bang chu ki hon jang ka za do hi we khat be ni lang na mar si khat be ni lang ki kap to na hin phone a zo ina ki ho khai na ki cha hin e mi te khat ki tong kha ha serious be lo am ho li lang ki tong kha ti khat ki zai na chi khu iti dan ha hoi lai mun a ki kap to na ham am ho izat ipiti vam ti hi amo cho official record na mi nga ki tong kha hin e hwa cho official record na mi ni ki tong kha hin na mi ni ki tong kha te nyang chu khat chu I think left or ata lang ham away lang ham ka heta pon ka diarrhea ko ki ji din tin amecha bo thal changin a hit kha he ti win khat pa choi le a keng hi bom helina se kha he ti win na e hwa chu ji ki chi sa nei ta lam hwa wang chu confirm mi nga ki tong khai ti hin ai le chi tu la sung hi chi mong kot lang ai lo le sang kai lang zalen bung lang ti hi kusung an kap ji pau hi tu la sung hi almost 2 weeks ai tan khusung lang target hin bolai ma ato lo naw hi a hin chi hi PR hong chunani mu diu ya kampamol kiti hi kampamol kiti khat mol khat hi sangta khat hin chi mol a rich vela to multi village boundary ti mai di ham ai mi hon hi chilang lang lang khat kal hi ai mi ho khuthum khuli khunga ban hin kin boundary share bolo bana lang khat lang chu tangkhul ho village boundary hin ya hi amo hin asayule ki ho ka area wa petrol ka chiu he ti jirin ai bang chu i ho area hi hu lu jiu he gamlanga na zolanga hin chulang som ichi i ho area hu lu teng ole chun i ho chapang ong chun gamnga o ma hin nu naw chapang lungmong sela phai lei la ki ho thei ta lo phai lei om zo se hi amo bangkara ko na hi 350 meters gamlhangan changa phai lei ki nei je aso phai lei na la ki tong thei ta lo thinghang lei be chu thinghang na to be chu to dinga hi nu lo na tong ho lung mon thei le ringa chu village volunteers ho hin gama ngau hin hi chi gam nga ho ta chun ong ki to khaw le ki kap to le le jiu and 24 ni mulam attack ang so chi gamlanga chu ki dalmanga hi win abana moving forward 28 mission amo petrol bol hole ai chapang ho petrol bol ho chong ki to kha kha ni cho ki kap to ki no hin for port me ang cho khut ni je hi ki kap to ai tai chi zo langa cho na tua mulam le song phili pi condition au mutam mulam aku sung ngel chu wang chu tu pe na chu they are very secure ai wanga chu ache na ka se security complete low he na essence of security chu ka ina noma ka umbanga chu kalowang nom ta ka ga cha na ka ga ki to thei chu hung hi pen di hin
hizia chu chapang ho hin gamlanga ngau he sepai ho chu mi hiti gammangla chu umnom lo hela hi bin na sepai deploy ki bol sun sunang chu they are inside the village gamlanga mi na to adu da ti ho chu min agel ko ro etan amo sai dinga chu jan he to jahan he ti dialogue ko hi jeng bin amo hen kusung mei angau hin gama na tong ho nu naw chapang na tonga chi ho security wang chu it totally depends on the village volunteers. Abang adang hi boina umbe talo na kulang. Adang hi boinam be talo pe he. Ale masang to banga ita no ho CSO level la. Hmm. A DC ke hepoy a police lang ate ke hepoy na SP pap panla na koy panla na tivela hi CSO level la compromise ay lo le pham khatta samna thena dinga ki holim na tivel hi initiative talo ham. Well, to be blatantly honest, abula pa na so amo sa na CSO ho wang chen initiative wang so pumla la lo he zero initiative na. Ahin DC SP district administration wang chen initiative to belthum huthum chen anila in a huthuma cho mo hi piti say da meeting ang cho zao zai lo wa lohang ta po do jing they have the habit of walking out from the meeting. It is so hin ya chu ki ho hin initiative ang hi amo in ahin la mo nga a hi lo wa le chun I wa ko na wa initiative ang cho peace initiative ang cho la da phano tin however amon initiate and bol wang le chun ki ho pi tin ahin I ki ho pi wa nga chu ai ma ki vian na ding kin gon ho wang hi nu se lo ding na ai ma ai ma ki hu na ding awang so ki ging jinga ding an sai wala ti chu hin hichi belthum zen district administration in belthum zen initiative an la zo wang so again amo kamjonga hin okula hin MLA ten yang so hung hona ki ho hin aboi dan hi after meeting negotiate ing to khom fan pana le chen I masa chu concrete resolution chu ki bol hi amle after every initiative meeting tidam na meeting ki to zo se le hin they always come up with something bigger or violence so new type of violence and then bigger degree hung po ji hi chu lelam kana tu din mana hi initiative an la di hi ki cha a hijin is it na piece aside do but a bol be pam kha cha bol de ya chu tang ki ta san ta lo ai ba ma chu um an bol wa le chun straight no bang chu ki ti lo na ki to ki a ki ho pi ai ba chu ai non tan ai ma ti hu do na ding a bang so I bol ding ngai cha dol bang to bela pha he ti hi ki ho u pe ta ya thang ki lo na Ale to no ho khomai laita hung thai hung lut phei NS national highway pa huna ithi tu laita ipi condition am tam azot ve um ha mai lawale. national highway hi tu pe ta hi ne cho abula pa na so national highway hi official restriction ki koi bolo na aban piara ka sai dum joi wa chu chi thang boi mang lun kim thi the wa chu pa pa na 19 jan ge chu block ani ki bola hin 20 ne chu ki lift ai tat na chikal si chu I honi ma ki bolo he case of you ti mona so ani bol jin mo hin ele hiji chu kam chet chu tel ka ga bol ta ve ti bin dismantle a bol wang wa ta mo hi al ho chu ki chim thu ki na thilla mi chi ang le chun dukan ho ge nang Kuki ho ding a thilna po wa le phalo di heti chu gi nan nei kin o threaten an bol kin o hiti da banga chu almost 3 months so national highway 202 a hi Kuki te ding thil chu I ma cha ki phun ha ding a chu ban a ki bol lo wa nga chu ahung ding ki cha wa
security akila security na thilo escort achu apo na jiwa chu that 4 ahin that 5 ahin village volunteers ochun 2 tha that 4 le 5 na 4 me acho volunteers ochun kiphinna ichi kiphinna pa chu dc to s win Ahithei teacher ki ho win ahin official la CFO hon official la announce ai lo wala boarding a ki fully out of dissent and frustration and the long-standing suffering. Meipi ako na so na lunghan pondo na so village volunteers so chun nini wang so kia khamuwa kita kinohi to awang hi macham ke talo tua hi civil ho wang so sport jaw ma so ngam mong lo so apum kuki ki tiam on alang khana amo pum ki chat jeng hin na ale chi tangkhul mera pai bi ho na asam rifle te gari ho koi center force te gari ho ana khamji win mei sel aki choiwa na ye san te to bang banga Sopite mera pai bi te to banga abo ho hi hoi lai la hi ham chi anapan la na gi geo multiple places security in days na operation boarding a kastail ha namun ho tabang ahilova lechon ka kumle hon I don't know what gets into them Kuki ho go hu do dinga ilo le Kuki ho thil na powe tia cho hichi chat kiti munang cho thailo lengang ching trai junction kiti mun khat amin chang son ani bolovin abana thoi ya chiong le chang so abol kit bin Ukhrul nge lang so abolovin chi somdal kiti lang na somdal kiti kholangang abolovin tungowang abolovin na ta so amuna alung thei lo ko mo le hin security chu hita chu how to say a treatment dan ho bang so hoi ki ta long hin na mistreat abol jing keu he security ho bang so ale tua enjoy se namli lang na namli wangli le choro kholanga ding in phai khopia na gol ko tha khopia hin fun drive a bolu ven bipya an ne ding ne le cha tamta yes hante arambai tengol te ho lam kai nain tamta akimui na hi chi khu hoilanga pana a hin pu di wai dem chi chi okulahi ti ke ho mongkot ho kalahi lungpulang lampi ka tivin na lungpulang lampi apanang ho ichia le chona mo ti thobal lang ho so do thei he na technopal to connected area lang sa na ho so do thei ale security lo na chengam di bam security lo wa wang chi ngam lo helo toina marsin na in het ho dia chi am ho akithopi dan le tactics su khan i vena he na hi chi kanglei pak thosigam thosilen gama e sante acha lo dan che che mo zon hi chi u keng te a copy che no men na i chanam khana pang khom di wana mu thowam na holangon kamu kiu hilowa umon che bang he like we believe ake ki tho kombe so we believe pgm tele na 2023 august a thawaya mi ki thang cho ki tho khom ba thao he na me leite to tangkhul te ki thowa ki a thao he chipe na so ma bo so ga ni ne di pa cho ini ki cha je ba cho no ho na jawe tia cho pinpoint ga ki bol khal lo hin I want to anato dano the manner in which they carry out simply talking about the blockade na nupi hon til block a bol dano chule athal man cha dano chule ani acha ke polu dano chu aki thowe ti chu sa he na and pitan ki hal thewa chu lengang chinga hin
litan ki hal zo wang so lengang ching muna ho mai thei nupi ki loi form na ho chun relief cha to thilon po wa open ta chu mp now chu apun do hin like if come up so much in public to that extent da du ham ti chu sei lowang he sa hin and then the chu input ki mujing ke he chi mongko kambai tengol somngala ukhulnga hi arambai tengol athang tai ti chu input ki mujing ke chi ho zo si chung bu ma chu 24 April mulam attack akibola mulam ne songphal ki ka ambush ani to hon aman cha thal chang ho jengang chu he do thei ta na those bullets or ammunition sizu arambai tengol hon loot a bolo thal chang ho la chu a cho hiang le chon a kithopi oi ta na a pi u hin na arambai ten cho dinga cho pi u hin free a pi u le chon a pi u tan but whichever way a cho hian lang amo pi u tang le arambai tengol te thal chang chu amangu win to te le chon proven hi jing he na legally a chu hi ang le ei ho dinga wang so a ki tho khom be ti cho ki chin sa na ki muai tua si na sei dan arambai tengol som nga za khadum zole adia ukhrul lang hi alam kalang athang gim ne lang sa nga zong thing thang zo hin thing thang muna hi ki ho gel dana si san te hi chicken boiler to bang be ma hi na thing thang hong lu teng wala hi cho hi ki cha dilom lom bang zo pon mar si chin nan sei khan na thawaya mi ki thati hi ma san jong ma sang hindo di ka tila ka hindong man pon iti ki tha mi zat ki thana ipiha story hi 2023 also see Hawaii we were I mean the situation was such that make Haiti to infiltrate without the knowledge of the Tangkhuls infiltrate and bolwa ai mi hung tha ding chu ham saban he adi sana chu chi thawaya chuna agalu to wa agamlang wa pana zo gamlang pana hung lu na khuvela ki venna dinga village volunteers duty pu ho ong tha ding ki ti chu tangkhul zaw lo wa chu mai lei se sen thing thang gam izat khat an zo na thawai hung hung di chu ale chu tangkhul zaw lo wa le mai lei se chun thawai lam pi chu thing thang lama pa na chu thawai lam pian chu het lo di hin na hi chi ja chu a zaw ve ti chu chi mi ki tha pa na chu gin mo keula tang ki ta sa ne hin ipija chu ki sem tile chi ma phodam langa pa na ho ahung ba le chun ai mi hola mi hung jam do ga mo hitaya me tha me june july so ma phodam lang island block langa thobal to ki nei langa ai mi sai chon ki ti ko tam pi chu mi hung jam do hitaya ai mi population ki ti chu lo he na mai le ten che ba chu ahung lu do ba thing hang lam pia pa na hawai khoa khopa ma duty pu ho a tha ding kya le chun tangkhul ho zaw lo wa le chun chu abo thai ho pi he na a girls a det cha chu ke heta pon a girls ta chu a pre dawn na jingkal ma pi a hi duty pu ho mi thu mani thau thawai ai na sepai hon sangkai pa na dalu le a thinu ani dalu melai wan so a hung ho wang so attackers or perpetrators ho wang so adalo le konga ki tolwa konga ki matwa ta cho tu ya cho ki le tolwa nong chiu he na atu tia la chun ukeng ne te ho ki pu pi na cho hung lu zo wa mi tha zo he ti cho het chi san si aki thatte hi nan sei sei okay kan gel do tan mi am thu ho mani hi ke athalu ala pi ho melo le gala pana ka wa jam pai pai ham no gala pa nai lo a duty mu no san gap lu do wa a tha wa a thal hong la ale nai cha ka buti na hin na nai tha very ale close si sam sa hoi lo vi me na vi vi mai mai thi nang me thi nang ho bo na cartus mm ale tua hina tu ma sanga tua thang boi mak te ki tha khu NIA case NIT ko ma ki pi he tia ki sei ya I chan thung tam nang le na to khom pi ho a hin kon te kha ta bam khat bei chu hin contact wa amun tang ground investigation ti de hamna ahung bolowa last week and I am very bad with dates
last week abang cho hung tao cho phát được chứ na tại vì hung bắt trai có thầy bang cho cổ lại tao ya ta sa ki mel ta sa ki mu to pi bang cho cái này này po vin a hung ve ti bang cho ki hen na NIA investigation hiya phulep lo ma ga welcome ma ai lo le khat bi on cho nom the loi je chen ki hon jang a to di ki to hane ti cho im diang imam lo na sel gu deng imam lo je na cho hung bin tin let them come let them assess allocation athi na mun ho ge ya cho bet 17 ko mi pi khusunga mo po ho chen tia cho ki ho se so ho wang ke kom de po ben a hin if needed contact and bolba le bang chen ki ho jang ka ki thopi na thei chan ba to ka ki thopi de lam kai khat hin dolin na gin cha thowam kalpri chu hin man don avin te ti khat na gin cha thowam this is India and then again this is Bharat Manipur this is Manipur na Hodo nge long le selgu tange ti wala son powerful people can still hide a lot of things na sia chu ama NIA case a kipi banga chu like ki ho hi sure thanai lo le a culprit ki mando mongin te ta lungnom ta bang ka po ve ale nang to ka se bangin lam kai khan hin dolin a thlang mi khan hin dolin tu chanin MP pau na thing thlang mi zo sia ding MP khan ta na MP pau Alfred tu chanin thi bet san au min na au na lang ke lo in au min ama hi ipiti dola na muvam ama hi mihim chu idong mai lo le izinge long chu I know 100% or in and out kiti chu hi thailo he na ai banga chu tu chana aung ki bob da na hi event na la bang chan ma hi mi khomo be set ang hi pon zolana sei be set ang hi pon chule he is quite a visionary leader amana hin chi pi jing chule election moto a anei kyu hi lowa tribal unity bangi khosa ta khat mi a hetin ka heven ke ho hin na chule 9th April achun tangkhul ho hin meeting ane win ama hi head ang ini head me te hin election campaign lai nge lang cha ma hi ipitiwa I am ho chun min ama hi boycott abolo hin boycott abo election campaign nge lang so thal ani ha pi wai chan gem kan asu gim mi ai bang cha ma cha sei di sei mi hin that 9 yang so ama thim la meeting board de ni bol pau so ama hin ke ang tangkhul ka hin if not as a politician as a tangkhul na ke ang ka zawe tia so ama le ma guwahati apana andala gal hi chi pe lo ding a hi ha ta ami pi ko ma hi an sai hin ai ba nga cho ta gal bol phabet mo hi tangkhula gal bol phabet mo ba hi koi masaya ki kham di anga hi ta ko ve ti so ama nang mu ro ka cho nei a hin ichi isu tangte te diu tribal unity langzo hi imano diu he ti so ama chi pi ahung kile meeting aga te ahung kile ang son ki la ma son ka ki su to kit wa ama hi to na se bang chen ken jong thil hi aninga ko ai ta kan ve le pil hing ta na very mature person to main kamun aji chu very adang mature ho ai mele ho pi hoi vet na hi le athing noi ho mouthpiece abang jieng win na gal bol ding mong abana to ai pita TNL ti ta president pau jong vs atem to kinai cha slot hi lo button kilomin na yeah not very nice like they are brothers khatpa hi upcoming ato kilon sir na upcoming prime minister nagalim lo nagalim ading a prime minister muiwa mova pa na thi nga leng mova pa tha hial dinga hi ai le a chaina ding na mar si tu ma sangin no ho thang hi tu lai ta dinga e ho e mi tia dinga a tho gim gen theile currently azok a tho jing na hi ven i cha ding en fund drive na hin bolo vin hoi lai la jong aling su i the thang le le ven atu donate hin bol jong tamin tin e thi i chanal hun tam abana nami pi te na iki hona ana ve ho
le mun chom gam chom hua dinga ipi taw na nom na niam Yes, 2 days back nga chun tu change asum ki haman cha hin ambulance so ka semo bin almost 1000 ka sulu bin twang hi ti ji ba ding a cho man cha di ka tiu hin ki ji chun ichi channel ani be phasun sa le langa Kuki zo nam mi ti ho ngai lu cheng hon Ukhrul lang hi in kho sa wa tu pe na hi atam zo hi I het dikhat no chu keng ne te hin ei mi te to ni khat ki ka ko sangin kap ta khat ambush ki to le kanom zo ya ti jeng ho na ya mo hi a ha ta hi ambush practice hi the mo bin ambush chu to jang to pan oi tan bel ni pan sa to oi ta bin kisi ambush ha ko na hoi do na ding hi bana pana ave thei mi chu ngai hi ji chun mi pi te ho aza phasunin homle tamle rin ki thopi ding bin ka hanga CSO ho thalangin ka hung tawe marsi inzo anan sei na o chu ahung su tapon izat na mudobe ne ti ha so far 2 days back to needed is that till 28 7 8 na date 7 sangya so 1,04,000 something I don't remember the exact figure I want to in approx also 1,04,000 hotabang kadang do tawin silaya hi 60 hotabang hi ambulance repair ka bol win adang akitong kha ho Vietnam nang ka nei win na ta hi like 30,000 ho bet mi kan nei vel ai wang so a crowdfunding pa hi chi zompi ding thangin chi mobile lai cho ding ki tinang hi pandi ka ti wai je acho hata hi fund drive so ka chi pi jing na lai je na ajat chanin som nga cha hyang le zakhat cha hyang le ikitho ko mu ba chi project hi isu bul ding ben ahung tawe ki pau me ken jong hi chi ka hin pon al pi ma main ke hin sei saw le bon tu ma sanga koi ham na amin jong la daw tin koi kam ha khanin unified adu da aum ta e ti win unified adu da aum hi ta hi le aboy lo ndalanga man cha ho khu aboy ndalanga na ki transfer le le thei lo ham ti jong hi lam kai la hon ana gelu ana gel thei we hen lang abanin hi chi to ane se bangin ei ni ki hona ana ngai la ho zo se athang pin mi 30-40,000 na sang som thum sang som di to bangin ana vet ziu hin na ei ni ki hona hi na thu se zo ngai no mo jong hin tin hi chi ana vel ho zo se inei dan dan win to nunga marsi in thang sung lam kai ke so lam kai hin na dola chiang som nga zakhat ibidam sopipa ipi guite tam som nga lom wang ka tipoi ati to bang khanin na som nga lom wang ka tipoi ti to bang khanin ikingap zat zado hechi to hechi video a description na a link ka hin koi ding hin koi po apenom chain mi sa tiau tu lai ta a thogim gen thei pen thanggim ne area ding a thogim gen thei pen to litan sare khong lang le kam jong lang ho hibin toy ki ho piu nunga marsi jong lam kai ke so vice president hin phatina ma pana update ila jing hin aling isi description a aling ki pe pa khun kingap zar vin piutin ape thei chanin piutin ipi na banova kenjong ka donate ka bole kenjong ka kithopi tin comment sa jilaw hen khal khat ding a jong kitil khom na khadi ding kham thi ka hin sei nom hin tin a koi koin pangkho mutin British khang lai pa na ai mi te hi British ten jong pangkhom kilo ga chamnaum pa le kina de du jong lew hen galangum tieng le kangui to banga in te ka hin na hi angami te kom khonoma te kom langa jong an se hitan zampi pa do dinga hung kon go ho koi ho te ko ma jong ku ki te na do wa le thingphunga kangui ki jam to bang kangui agui khanna kaya le thingphung zo se hung ki ling di hi to banga hi ku ki te pang kho mu he an ti to banga hi to bang boina tu lai to win pang kho mu tin mun chom gam chom am ho zo se hin
izan ham khat ikithopi kham thei kham khamun bolutin mundang gamdanga nidang phadanga sumki dong ho bang lo ding hin in sa na le ipipi na ki mang lo ding hin na audit hong ahin bol phar le ngoi concrete hong zaw lo ding hin hetiam ho thi le hin ki kau ma hi ta jevin koi koin pan na thei chen pangu te ti hi nami pi te chi ka ki ho lim naw anangai ho zo se ko ma kong taw nom na hin tin ipp le na martin ho zong lam kai te to ipp boina na ni to gamne na ma ding hung pang det jing ben lang nam mi pi te phat chain update hin peji le chun an ho lang hi a koi kon jong a kho sa apun na lai ta hin a je chu very critical na din mun boy din mun boy lai ta um hi je wa hi a koi koin jong a hin pon at video kata sanin ipp le ki pau min na phat man lu tan hin pen dang jong kain kol tiang le kain ho pi tiang le boy pum pumen na hin ho pi jin na mi pi tiang ai lun na zalin na mi pi tian jong na ho adinga lungge la hin nei thediu kinep ta hin ipp le hi chanin tu nei den chai phonu tin na muntinaum nunga marsi KSO vice president ukhrul area to kong ki holim now anangai ho zo se na bonun chi bai le mangpha ki pau me marsi